Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidina umat salam malak diangkai hadirat. Ya soy saya asoma raja ta idi umat salange. Asonon roye sita rupa to sibelange. Sesato soy aso malak di. Asonon roye sak dampak-dampengen to si salah-salah. To siap pokok-pokok rie pada nama bali bola. To si baci-baci pada nama sahabat. To si seriatie pada nama silesuran. To si poporimun rie pada nama si kampung. Si uja-uja pada nama umat selang. Narima kuana naroh. Dek na sitingaja angkaki rota-rota kiwi. Yai asoma pacingih. Ia soal perkarubah nasaba asli boko-bokoran. Ia mumpoi poler palawangan na raya na toma parintah bali bolai lori bali bolana makuto paro sajit tak paiman si kampot tak nania sila surah salata nabaci puang Allah Ta'ala to ia petuengi asumpungan na padan na rupa tau rimun ri kurana si sumpung ritandro-tandro iri fong Allah Ta'ala to solangin niya sisupungan na rimon ripurana na padecengi pada loni mai alay baraka na iya soal para karubah nasaba asya masing-masingan insya Allah fong Allah Ta'ala makamase lori idi nasaba na timpa na fong Allah Ta'ala baraka na tanah na niya na batak bolo-bolo baraka na lagi Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajajat toy ya soe mak datu sebu mak selang orwane makundrai.
yang ke toto nama kulle mendre papole pakasiang haji maka de fangala taala rilana koram malbi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila na perluang fangala taala masa rupa tawe mendre haji ri baitullah resesena ta paule waramparang dan nia paule watakale mulai lalanna koritu pada angka ni takapur rimina rimonri purana wokop ori padang arafah rigo angkana malai lengang apo lengan na bahasana suku bangsana andreng itu papai mang tapana dan ripasilengang to bolongnya to putih to malolo to matua orwane makunrai to sogi to kasiasi anak guru na penggawa raya na to maparintah inna akramakum indallahi atqakum iya kami na melebih resesena fa Allah taala ya naritu tau kami na may tau nari fa Allah taala pada angka ni ko itu masuk di pakaian si rupa maputih sebagai tanda mapacing pada nasalawi keluargana sumpul lolona wijawijana waramparana nania wanua ancajinganna rigau angkana pada masjid di ati lila mapuada ati mapatungang landroale mapegau set di ate ka set di tujuan de gaga nakate sangadinna pak dubai pamabina fangallahu taala rima kadanai labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamdah wan ni'matah laka wal mulk la syarika lak upo paha neni ala banget pahana punai tawang kai pasilener ngi pakasiang haji digo angkana fa Allah taala si mata-mata nakatai na sabab makadai nabi ta al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah naya haji tarimai dek gaga pamalakna sangadina surga pamasena fa Allah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sai satopi peristiwa maraja na tampu ya soh as-soal perkarubai ya naritu peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana besar pengorbanan dan betapa berat cobaan dan ujian yang pernah dialaminya. Menurut sejarah riwayat narapina umurna 10 talung Ismail ripanipin Nabi Ibrahim untuk gerei anaknya pada tahun apa nasib Allah Ta'ala rilna karam melebih rilna surah As-Saffat ayat 102 ya bunayyah inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara anakku majepuwita di dalam batin roku na perintah ka fa Allah taala gereko peko gi musad di tangamu na yai masalah de sana petang ngari Nabi Ibrahim anakna makadah maga pendapatna na sebab perintah puan de nawat ding itawari na iya kia melo imujiwi anakna maturuga yariga nade akan tetapi prinsip Ismail selama hayat di kandung badan selama itu perintah Allah walaupun jiwa melayang naram peril na akaram malbieh qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin ambokku pak dupai anda perintah ki Allah taala majepuia insyaallah mati pitaitaka sai satu sabara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd riwayat tumailuna na pak dupa perintah na Allah taala na patada ni pisona Nabi Ibrahim ri Allah na Ismail aga na paso na Ismail ri ambok na sabak dua telu papaso makadah ambok taroy masuk pasyoku na ajak ura parapa wak jalok na sabari upat diri ki
Ambo lapiri pakiyatta aja na tak bersikit darah nai te matu indokku na tak tambah sarana. Ambo tataru mataru pisota barak masjid tak ilalo rialloku na aja umit taman rasa rasa. Ambo nareko lesu kirindoku paletukan lalu selepas capuraku seleng udaniku tasure sak barakan perintahna fangalat Allah sekalipun jiwaku melayang. Ambo nareko na suro ki indokku palesi wajuku palesu lalu sebagai kenang-kenangan poleria. Aga nagere tongan Nabi Ibrahim anakna piso temaka tarna Allah temaka pecakna nayakia dek nai lorang ifangalat ala makan de piso tepaira ianu matarengi tepaunoi anu mamosoi nare kota nia elo ulena fangalat ala aga nari sulena Ismail nasi bawai kibasa poler suruga na salama na poler agere sengi okoni rosidina aja ki matanga na to sukuru na sabak maga na kira-kira benenge idi makukue riparenta gere iya nakta si kira-kira akka rubah pada Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam ya kepaha olo-kolo mi pasulena. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Ismail diganti dengan binatang? Maginan ka iro Ismail isulai olo-kolo. Jawabannya karena Ismail adalah manusia. Semua manusia dimuliakan oleh Allah, sedangkan yang hina adalah binatang. Maka menurut ajaran Islam, yang pantas disembelih adalah binatang, bukan manusia. Kemudian manusia mempunyai dua sifat yang bertentangan, yaitu sifat kehewanan dan sifat kemalaikatan. Dengan menyembelih kurban, diharapkan manusia membuang sifat-sifat kebinatangannya. Karena kalau hewan asli yang jahat, maka kejahatannya itu terbatas dan bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi kalau manusia yang jadi binatang, maka kejahatannya amat dahsyat serta tanpa batas. Apalagi kalau manusia yang berpangkat dan memiliki jabatan. Kalau kambing atau sapi yang jahat memakan tanaman, maka ia akan berhenti bila perutnya sudah penuh dan kenyang, walaupun tanaman masih tersisa. Tetapi kalau manusia yang jahat, maka bukan hanya tanaman yang dihabisi, tapi hingga tanahnya pun ikut habis, tidak tersisa. Dan binatang walaupun bagaimana jahatnya masih berguna dan bermanfaat karena masih bisa disembelih dan dimakan dagingnya. Tapi kalau manusia yang jahat, siapa yang akan memakan dagingnya? Pantas Allah menegaskan, ulaika kal an'am bal hum adall. Sirina Umar sallam lebih angkai hadire hikmah yaud dingir rialah rialanna kisah Nabi Ibrahim si bawa keluargana yang dari tu nomor sedih ini tomatuakku borane perlu dia kule-kulengi pusiba isibakna Nabi Ibrahim, maka dah rela mengorbankan harta, jiwa, tenaga dan waktunya untuk melaksanakan perintah Allah. Termasuk juga bagi orang-orang yang mau menjadi pemimpin, bahwa harus mengorbankan apa yang kita miliki. Yang kedua, ini tomatuakku makun rayeh perlu toy riak kule-kulengi pusiba isibakna indokna Nabi Ismail yang dari Siti Hajar bene maturu di perintahna lakaina nasab alakai ia meloi pak dupai perintahna fangala ta'ala. Nomor dua, ini umur maloloh angka toki makule-kulengi pusiba isibana Ismail nasaba anak maturu ridwe to pada jannah nasaba set ditotu asokinin nawangan napun neto matuah dari kopunai anak maturu ri perintahna to pada jannah nasaba papede cengir de to pada jatta sei perintahna fangallahu ta'ala. Jadi pada apa dece kiri to duai pada jatta nasaba makareto riolota iya tu tomatuai puamal linota idi rupa tawe
namun ipakada malule sukit mendrek tanah marajah weka pitu kut mendrek umrah pitu masiji ribangung malotong alindroy makat daru tueh na toro sempajang na iya kia madoraka ki ridwe to pajajatta ajak takatulu-tuli aleta memawi bauno suruga no onco pasia mutama rilalena suruga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesatu hikmah yang kena tampu ya soh ya naritu saret ko mangi angka ki sia masing-masing padatta tori pancaji terutama ria masai na niya ricarin na ya naritu to kasia-sia lebih paha anak biuye nasaba niga na melo carin nai narik ko tania idi to masagena nasaba nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam temaka carin nana rito kasia-sia lebih piri anak biuye narima kuana naroh ala ki contoh nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam batena macarin nai anak biuye angkanan kasewat tunale nabi tak boleh masem pajang Allah pereng nak tarupa silen nerengnya agere sengih nenap nak bagi-bagi yang rito kasia-sia nenap na sappai anak dega ga ambokna nalesuna lori bolana digo ongkana tudat tak kajenna pikiri ku itu goi pajajanna nenia pikiri ku kasina apa direnna anak biwe ya de gaga indo ambokna macarin nai de nametta tudanna nabita takotama nawat kusempajang asara nalo nama sempajang asara berejama rima sigi nenap pamataru ribu buruk na to goi pajajanna riwat tulat na ribu buruk na to matonna nabacangan ni perilo duang natakko ang kamuna ning kalinga anak-anak si matatarita singa-singa yasik na kuburu aga ning kalinga si mamadeceng adang kay na puada lapong anak ning kalinga makada indokku nenia ambokku ala ni kasih na nyawaku nasabak dek nagaga to melo pondro ka aribolana nasabak tega wonroy okkotoy ang katomate daji maga nak kasih nama kukwe tega nak mak dibola tega to nak mandre nasabak warang parat kasalengek ka pada na bagaimana ni tawe dek gaga na sisangek ka kasih na jadi waktu ronak deperin nabi talapong anak-anak natanay makada anak magi tumonro terri riaset na kuburwe dek mulai suri bolamu natapa aja lapong anak-anak tasing-sing mesti berbuah riot tu dek nagaga melo pak di bolai dan niat tu dek nagaga to melo parengi andre makutana pe manabita sikira-kira melo panasai atong-atongan na adan na lapong anak-anak riwat tu makadanna pacena indo pacena ambo nasbak dek nagaga to melo pak di bola ka jadi makutana pe manabita makadah tega pali ambokmu nape bali na lapong anak-anak makadah si tong rija jakku na mate ambokku dek nasiaga etana monro ka si bawa ambokku nape umurku 6 tahun mate si kasi indokku nenapa nala ka nenekku si tong nga si bola nenekku lesu si kasi ripam masena fangala taala gangkan nala si ka amureku dong pula nga si bola amureku mata si amureku kasina iya naro sabak na angka kak makut kue temak di bola teman re na sabak dek gaga temelo pak di bola kak na sabak nasa kak anak macilaka nasa kak anak patula-tula riwat kuning kalingan nabi tak kisah na lapong anak na polay nabi tak sibuk uah na seding teti we matan na ripilina nenapa na capu-capulun na lapong anak aga nak kada nabita kuru sumang muna ajak mu masara nyawa sak barak populer pacoba na Allah taala na sebab iya maku tu biasa na setokak tawe anak macilaka na setokak tawe anak patula-tula na sebab napa ka ari tampu mate ambokku dek na siaga etana si bola ka indokku mate si indokku mondro ka ari bolane neku mate si neneku jadi rewet piro na alani nabi talapong anak-anak na tibiri bolana na ponroy na para kay madeceng narimakwa na narong padaloni may na tuman labo-labo rito kasia-siye to de gagawa ramparanna utama na anak diubiye si kira-kira untuk pajak diriyoy dan niya pasenangi atinna
idi engkai masagena. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rio lodek napa ututu iye katok baik pada lonik mai tomelo duang rifang alat alam akadah puang angka ki manye pura pasilen nerengi ala perkarobah de gagalain akatta sangadin na rio tak minan niya pamase tak miri akatai mamuari akatan ni masmui agama asal lengengi riwarak ketem malere bokong ampe kale natatimpa minasai nasi rujuk kang asisum pengeloloy ripadat tak rupa tahu nak tuju laleng palo lampen ni mutama ari masjid nak katorok pak banuah nengce pulana waselek na palun rumai nak tuju laleng generasi mudai yang mulam peke nang kani malomo bangun kampuna na tolabar lino mau pe ri akhirat insyaallah puang memuare sirina umat seleng yang kai paslen nari pakasleng haji ia taungeh baik jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Sopeng yang khususnya dan dari Indonesia pada umumnya wadingi salama alaih supaya mengletur ribola tu daganna aganan cajina haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sabin qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.